Bibia, good afternoon. About Attention TV, yes, we inspire you, mom. A queen to one and best when they be and then somewhere across to there. I am penny for ta can't say me say kutia bia eta any mura. Won't say old boy kutia be to me German who said kutia with ye. Me are now demanding me no bell was so palm. Evangelist Nyarko. Evangelist question Nyarko or born Juma. Or ye or two way ubekaya ye be ye dede a radia yo sanum. Evangelist question Nyarko edin sembi and in am tin so I know ya din ye papa. Evangelist question Nyarko so one more program no na enna ye mu no aye den kakranti na oni odwumtini back na te so mo ye mienu mema mienu ene wo se omo dwane eda hotel room back nti omo ye mienu omo nya edan back a wo mo dem na ye mu no na ne yonku be ma na one ne koda ono so ye adwumtuni no sebi wo pese wo fa ne to ano aye den asem ya kase papa eni abrepa se nipa kura wo yes anu e wo so obedwale pata ne kra emponsi anka ye kwa mambremu pa dia aka wo so odi snap ni ade nyina bedwale na so ye na tufo bo odi asem no ada ya asofo bi ne mpanifo ahemfo bi na so wo mo pa ne to da bi won ti ase e ya odwuntu na one ne koda den in fact we gu ne hu fi pa wan premo na anda de na so we gu ne hu fi papa nti wo ma no 2 weeks one fasika tree 200 million na one fambe patanum anya sa dia odwan twa no to no fambe patane sa dia 3 days pay or decide to ni din ebeba na we ekoso no nkrofo guest nkrofo say wo hwe comment section wa wo bia say we de eye brother Sammy aden kutie bia nim aden wo bia say brother Sammy eye Evangelist Nyarko de ono ankasa de won bo ni pakoni din na so Ghana for say eye brother Sammy wo de me hwe say Evangelist Nyarko ono ankasa edin ni beba dia wo de me ntie mrasese a we are saying de na menwum tuni bi te say me pa madam for nyum tuni ka terms of so ni me ye gay what are you saying program manya hotel we nya dan wa mantem yes ye parchmentan kakra obefa me to anadu na ye pon program no oba befa me to nyonku be ma nyum tuni o am boni din wa video show bi ani mo no min kuntunu wono mfa me to say hey masa amani mu nyansa ubebu metu agum o gospel artist be ne pe wu tu no de wo creating yentem nka na mo paniema ma yate aya ne ma mo mfa ne ma bi sei mu nyamedwuma na nim fo na mpese meka bi beto ya mama ka o bible sei woni ma nyina ho kwa ne nyina do o ba ya te na o pe bibia mi ate woka aya ma mo mfa gospel na nim twitwifo pato de meka no ate ase se me bodi eh boy we wo ya ye betima me ache me paasema betima me ache am ye papa dampa are afro no akoche because Google gospel industry no mas we kura na wo senka ye mpanifo no ko ade sei distance ahun kwa na wo senka frew gospel artist be na yakope ye be ma no hotel ye be ma wo hotel aye ma no hotel so bia be twire me medi na me ko program aye be ma wo hotel ma me hotel we dey say some boy woman hey ye be ma me ko program ni ama we hotel ni ama me hotel ye onye me bi wo hodo ma ni kwanse na me pese me kike we ba ogu me ni mas we say ogu industry na ni mas se be bodin na be bodin so bia fo an kokko bibia be bodin uni kapel also pe court ni me bu am be se me kike na obi there be family na ya ma hotel ya ma na ese bedamentin o gospel ati be ni local program e be ma hotel e ja se ni pako okay back to the uniform ye ma me man share uniform nti wo ba e se wo ya na ma 10 nti wo unti me ka se me bi atete na ye fin we ma be ma ne afekwa na wo say wasem afena wo say wasem o gospel artist a wo bodua wo pese me no ye gay na me no wa nye gay a ona na aka kan se mu hunu me se patame sika 200 million ena nkoko mienu nkosua crate mienu wa man penfo ne machia se ye daada me ena echina wo ya ma drop on mo me kai mebo wonwom mebo onwo kai ma mo bia wu ni pakora wo ye she wona na dodo ayambia wo yire na wo frɛ me no wo si wo beja wo ba no wonnim
me ka me kai wunni na wugya wo ba no a ho oba na ono frɛ me o ka sɛ wo ye gay ampa on ne da wo no to na wo ye no boa won fa ne to wo pa ho asɛm tena pesa asɛm wo yi ekɔ bebre enka sɛ mo nke twa so dadadada wa ɛna wo ba wo de ye ne panefo hia wo ma no watu ahyɛda no apakyɛw ye ne panefo hia wo ma no watu ahyɛ masa you push me to the wall hey asɛm we di anu ayedin ye pa wotumu sɛ anu ayedin bema ne bema emu odin rough eketwa makra na